Ok, tu ni cho Gmail password na phil mi kha zaitin da na la ko than lai ti mi kan zau na lai mas bika Gmail lu na khana kal lai ga zon Gmail mo. Ok, sign in to nak man kana pha ni ti ga zon na hin na email kha na tel piak lai na password kana thai lo cha khan need help na ta lai e nang ma achung big tap a hi slide chute I don't know my password in the slide chon he ka zon hen email address a hen nang ma na email address kha na tel piak lai nang ma email address kha kam hun hin na tel piak lai na tel piak ning kan continue na to lai continue na to di tika hi ti hin rak chong e mai email hi nang ma na simoti kha bi hal na kha ume yes continue na to piak lai ma chon hi ka zone hin enter the last password you remember tia de password na to mi adong nak lai bi te khana thai se chan ma te kha tia la te e na thai la si ka khan chon hi ka zone hin I don't remember kha to piak kau I don't remember na click di nuwa hi ka zone hin ummi cho recovery email ti se nang ma Gmail account na rak to lewa khan recovery email na rak tial mi nan rak tial mi kha tial te ding kha se ye ka zone hin enter full email address te jan achunga mi cha confirm exist to my recovery email site jan c o se maka kan gmail.com tikese and I remember na ding cha ram thona la dong na te kan lang tal maka khazai le si te chon maka ka recovery na rak tel mi kha email na rak tel mi na tel piak lai chin vk studio tina ste chin vk studio o dong na big o chon ram thok nak si te ka se maka kan continue na to piak lai continue na to piak di tik akhan hi chin vk studio team ya hen nangma in Gmail password reset to na kha unvakwat lai ma ka kan ama ni khan na password kha unrak set up piak lai ye chan nangma ka unrak chim than lai okay hi ka zone hi chin vk studio email ka se hi ka chung lai bi hen ko ka la khong recovery chung ko ka password system ati ma ka kana on piak lai tunai kan bun to mi jon na chin ta ka sei te le ma ka password reset to na kha hi ka zone ra kan kod ding se kan zau na lai okay hi tin lang chang ka zone hi na win click piak lai na click piak hi tin na chong chang ka new password chon confirm new password se chang ma khan nang ma na du mi ta chna kha chin vk studio ni kan adu mi atial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 te kau ni ka atial okay maka kan reset password kan click piak ai can click piak ning ka chen review my recovery info go all right just allow cha khan pre-enter your password you got just allow cha khan man lo cha ma tikin ba sesalo chon nak ti mi slide chute okay chon na chin @gmail.com kha ka chin vk studio te nang ma na recovery minung midang an sia chon nang ma ana email dang asia ka ani tial piak mi ni to piak mi password kha ani pe lai ye cho na tial piak lai ne tial piak lai ye sign in na to lai pung ka zo ne mobile phone lo cha khan skip se sa mobile phone jan ho kan save pe te lai chete ko okay kan chon na kha nga chang gmail la kan kal na lai ye ka hin chon na chin ye pung password ka thai lo mi kha ka an kho chang di na ka se tam pi ka lo